Evo tog trenutka kada novi predsjednik Čelika navijačima uručuje taj dres sa brojem 12, to je ono o čemu sam govorio prije nekoliko minuta. Tribine stadiona se polako pune, ima sada sigurno 7 ili 8 hiljada gledalaca, pred nama je utakmica 19. kola BH Telekom Premier lige. Možete i to vidjeti, upaljene baklje u takvom smjeru, tako da evo možete vidjeti ide na drugu stranu, ne ide prema terenu, tako da se nadam da